วันที่ December นี้สริสังนิสมนี่ปฐุมนี่งานี่อันนี้อินสวาอินจะไปเลเวกอุเลชกเลยปาร์ฟุลนัดลังดุงmilitary council เต็มหัดชนเมกไม่ใช่ police เตะ part 4ชินลังดุงเวลาไม่ใช่ police เตะเฮียนตักไซน์ตีไฟนัตัวเลสิลเฟนเลยนัตัวรันในละว่าวางอินอันชุ่งเตะเนนันดิลชีนาชุ่งก็เทนขัดเพจูอันอินเลละวันหาลชีตวางอินอันตันปุยเลยเทลว่าอันฮาร์สัตเลยอันนี้CDF battalion le polchen khat thu nei tu ten thingpui man an pek chun te chuan khol thina chumi sum an khol atangin intify na tur man ruan le thin thu meiche sipai pakhat chuan a soi military council te ma chon sum lama har samek CDF battalion te hian ram chung le pon atanga tan puina sum le payan hu chun te chu ral thuam leina le tul poimo thilan mang ve thina enga wang hian mi pui sipai te le meiche police te hi thlatin thingpui man an pek theilo thu CDF thu nei tu then khat ten an soi chin hil tlang dunga meiche police te hi revolution a hlotlin theinan ti in kong sang sang an chom dol thin thu kunum thung media zona changin meiche police on a soi revolution kum thum don an beito na ram chunga military council sipai kem tam tak an lak sak tawangin chin hil tlang dunga po kem an lak sak nual to hriat ania CDF matupi kem military council sipai ten an beituma mi pui sipai te hliam anom nuala damdoya enkol chungin an tlan chiat thu CDF matupi damdoi lama mo phurna nei meiche police anzala chona soi matonga ka tan tuma ke man lak tum khan ka voi khat ton na ni boka ka hlau khop mai ka enkol lo chuan tu in nge enkol ang ti ril rupuin theitop ka chuwa veya an hnung tol hloma meiche police pakhat pheichu khama zuang hiala mi pahni pheichu an thi sena chuak na sa hleya kan boi somani ti na soibok ram sang sang ten Myanmar military council sipai leader mantura thupek chua theu turin Argentina ko tan thelut Rohingya mi te suat tu te zinga mo phurtu beran pu military council sipai leader Tatmadaw Army Chief of Defense Senior General Min Aung Hlaile Myanmar military council officer mi paruk te chu ram sang sang ten mantura thupek uran chua theu turin Argentina ko pakhata Rohingya polten December ni rukhan an thelu thu hriat ani kumzabi som chunga Rohingya mi te suat na rap thlak taka mo phurtu ania nakin le zela angkhata kan om theu theina na lan tirna ni tin Burmese Rohingya Organization UK BROU chairman utun khin chuan an thu chuangin a soi ani hetiang anga mi hring suat na om chuan khovel ram sang sang ten chui theina le akson lak theinan nei reng thu an thu chua chuan an tar lang bok ani mungzua khopui chia pai khua military council sipai ten tual chungmi som a hu hova an hal hlumba ka chenna inza somnga chuang an hal chia Sagaing region mungzua township chia pai khua chu military council sipai ten lu chilin tual chungmi som an mana an hal hlum ani chenna inza somnga chuang an hal chiat bok thu mungzua le emin len new sa thu nei tu pakhat chuan yangun khithit media khil ani December ni khan me ni khua suan itet petrol dora inkul military council sipai somthum rual tele topu khua piuso thi somthum rual te chuan jingdaria ta tangin chonhudar sompani thleng khan mi pui chenna inza somnga chuan hal chiat ba ka tual chumi somte chu khung khomin an hal hlum thu hriat ani chia pai khobula hian piuso thi pol tele military council sipai te anoma wangin ko chungmi te nen anin tok fowa ko chunga bungrua lak sakin to pu khua an phurlui tir thu hriat ani bok ani nubu strategy hill ee ten an beina inkana na satle thu hriat ani chin state chimlam palet u township military council sipai te thu chilna nubu an ti sipai te ral rel na mun puya December ni rukhan arakan army ee poltenen anin beina sat thu ee ten December ni rukhan thu chuan siamani December ni rukhan arakan army ten nubu military council sipai ral rel na mun puyan beina anin kana satle thu hriat ania thuru ai military council sipai ral rel na mun pui kem chu military council sipai ral rel na mun pui kem chu nisom hi pakhat chungan beina December ni li khan rakhai army ee ten an lak sak ani hein beina hian military council sipai ten thona le ral thum lian manga an bomna hian chemical warfare agent gas bomb an man thu ee ten an thu chuan tar lang ani hein beina hian chin mi pui sipai pol pakhat marami pui sipai pol MDF tele
AA Polten an Beiron Thuriat ani helipat pahni omna thuru ai military council sipaira relna hmun pui an beina hian AA lampo thi le hliam anom nual thu AA te hnen atanga hriat ani bok Kokang district Singsian ram chuang in dona rap thlak zeta thi lawa Burma sipai tlan chuak hote chu an tlan chwa na konga mi paruk manin an that tual chung mi pui thingle chemnen an thok chuaka Burma sipai te chu an beya sipai pahni an thata mi soman man San State Chaklam Kokang district Singsian ram in dona rap thlak zet chwa laya Thilawa an kem chwa sanatlan Burma sipai te chu an tlan na konga tual chung mi manin photan le kongko mutu tanan mana thilti swal nei lo tual chung mi paruk an that hetianga Burma sipai in tual chung mi te an tha wangin mi pui thin rim chu thing le chemnen thok chuakin Burma sipai an wabeya sipai pani an thata mi soman man thu MNDAA ne na tanga shiat ani thilti swal nei lo khuchung mi thatu Burma sipai te hi November ni som thum atanga December ni li thleng siu chai khobel khom wa chi chai khwa hung mulin khwa le thangpian ching khwa ti te atanga indona thilawa kem chu asana tlan chia te anni an tlan le thlenna kho in hawa lutin mi pui an ti buaya khuchung in po an ti chena sa ti in an soi Burma sipai tha tual chung mi paruk te chu hung mulin khomi pakhat le wa chi chai khomi panga anni a tual chung mi som ai tamin hliaman tuar bokti shiatani Burma sipai rap thak taka an chet wangin khochung mi puite chu anin som khoma thingle chemnen chuak khomin Burma sipai ho chu an beya silai tel mi alawin Burma sipai pani an thata camp an chu asan laya ral thuam po lave man lo sipai mi som po an man bok chung an man Burma sipai te chu MNDAA ne na an peti an soya ti chuan December ni li zandar som pakhat vela po Singsian rama tho su chai kong koya Kungchian sipai camp MNDAA ten anti chiata tanga tlan chuak Burma sipai pariate chu MNDAA ten an hual a anjinga pakhat chu tlan chu atum wangin an ka phlum lolo a midang pasari chuan mana an ka hlum hi Burma sipai company ho tu sipai lal captain ni in tra sui thalai pui battalion atanga Kungchian sipai camp transfer ani tual chung mi puin an tha mi engemo an man ho poni se MNDAA te man Burma sipai te hi Burma sipai council brigade som pani nuaya battalion 545 atanga mi pani battalion zanga somli pasari atanga mi pani le adang te chu putu sit anni December ni thumjinga po Thaini district many yangram mungchai sipai camp atanga tan chuak battalion zanga somnia sipai pakhat po MNDAA ten an manti shiatani paletwa biala Burma sipai camp helicopter trumna pani omna Tharun ain camp puitling tak chu Arakan Army AA ten bein anti chevek thei Chin State paletwa bial chunga Burma sipai puitling tak helicopter trumna mun pani omna Tharun ain sipai camp pui chu AA ten na sataka anbe nuwa lain anti chevek thei ti shiatani Tharun ain Burma sipai camp pui AA ten ti chevek turin nitam tak anbe nu December ni li chonu dar khatle minute lia te chuan an la vek the ani sipai camp puitling le thatak ani wangin ten ol sam takin an la theilawa in beina hian Burma sipai lam hi an tang theile a mithi po an tam hle ani an camp chunga ral thuam tam tak po an lak sak vek boka anin dona hian lampo mithi le liam twar engamo zat anom ti shiatani December ni som palizing khowar limda ruk atanga chan paletwa bial chunga om Tharu ai Burma sipai camp le nungbu Burma sipai camp te chu AA ten anbeya ni somni pakhat chung zet na sataka anin be nuwa Tharu ai sipai camp an la thei nungbu sipai camp po lavek thei lolo turin tonlai hian na satakin an be mek ti shiatani Tharu ai sipai camp nungbu ral kap camp tlom lo turin Burma sipai council chuan thlona le lai puina satakin an manga chuba ka ral thuam hlom tak chemical bomb po chunle zan po soilovin an mang mek ti AA ten an soi Rakhain kul poto khopuya po Burma sipai le AA inkara indona achuaka AA ten
an lak to ho camp Burma sipai tran mun khwar na ho Burma sipai ten an chwa san to ramri sipai camp le lak theiri lo sipai camp te po ti chezelin an lak to ho Arakan ram chunga mangai na dik neya defender of our fatherland veng him tu Arakan sipai mithar tamzo kan mamoa chu wangin ram mangai tu mo phorna la thei tu mo phorna lak ngam na fam kim nen thang tarte kan ram hum him na mo phorna la vera uti in e te chuan som na thu chwa an siamani bilu khokia nga Burma sipai council air defense force sipai camp pakhat KIA ten anruna anlavek thei ka chin state a mungin bial na mole Bili khokara Burma sipai council air defense force te tan hun khwana camp pakhat chu KIA le PDF tangrualin lu chilin anwaruna na satakan be nuwa anlavek theiti shatani Burma sipai camp hi namo khwa kalna konglui bilu hydroelectric plant bula sipai somthum velina anom chilani a December ninga jing khowar ma dar thum vela reilo te chung anwaka pa khowar ma in sipai camp anlak vek thei thu KIA battalion 35 an ho tu pakhat chuan Kachi news ne na asoi Burma sipai council hi air defense force mun pui bilu khokyanga omani a tunchuma camp kanwalak ami hi chu air defense force te ven him na lak saktu sipai camp naute ani December nili zana tanga kanwa hual vek to a December ninga jing khowar main kan ti chevek ti inan soi sipai councilor drone force le air defense force te hi poimo lutuk anni a an tan mun khwar na po hi mun poimo takani an ma ni ven him na lak saktu ho kan wachimi thei hi air defense force ta na chuan bang nei lo in chunga ang anni towa an him to lo sipai camp lak tuma in be na hian Burma sipai lam thi le liam toran tam hle a ral thuam tam tak anlak sak bok ti shatani hemi chuma Burma sipai camp varun tu te hi KIA brigade paryat noya battalion 35 le PDF tangrual anni sipai council air defense force ven himna ta na poimo zet ani angin he camp anla thei chu Burma sipai ho an lau thong le ti in amuna omte chuan an soi Kabolam mi pui sipai pasari man anni a mi pali rong taka tha anni mi panin liaman tuara mi pakhata chin shat lavin abao sagai region khampat miolama nimin khan mi pui sipai mi pali ruang charani a mi pani liam tuara nombok pakhate ro swal sipai SSC ten anmana hetiang hi thuom dan choni khampat miolam swal sipai SSC mi zanhi travel chuan lak tumin November ni ni khan mun tha khobula tran munan khwara khampatle a chevela mi pui sipai tim tangrual ten thei top choin anin zar phar ngala khampat khopon chaklama mi pui sipai duty rukna mun pakhat chu swal sipai SSC thlop tu twal chungmi ten SSC ne na report na anlo nei ani November ninga zan khan khampat khopon chaklam duty rukna mun pakhat chu swal sipai SSC rualten zanlaya an hup thuta mi pui sipai pasari anmana mi paruk chu SSC ten rong takin chemin an vita an sa ta an zai bokani pasal tha CNDF pakhat chu swal sipai SSC ten an photan an manga an roi pheithu amuna om mi pui sipai ten zofa journal ne na an soye mi pui sipai mi paruk SSC sipai ten rong taka an soi saklum le liamna tak tuar te chu November ni ruk jing lama mi pui sipai ten an ba mu chuan mi pali an thia mi pane ro pathian zara nungdamin an ba mu a arang thiang berin mi pani liam tuar te chu en kolan ni thu mi pui sipai ten zorfa journal ne na an soi bok mi pui sipai nun na chan ta te chu CDF tonjang battalion tru pasal tha mi pani RCDF pasal tha pakhat LDF pasal tha pakhat te anni SSC ti hian rong takin an taksa mun sang sang chemin an lep thla a mun sang sanga an vita mun shan shana an sat bokani tundin muna chuan kanan khampat zo mun lam alahima mi puiral tan po anom reng bokani pasal tha ram le nam le mi pui zalen na ta na nun na lutak lan tu zong zong te za na chibai kan buk tak meu meu ani lau kai khopui control vek theina kong kapui pali nei phungji purang tanga sipai mun pui MNDAA in anbeya anla vek thei san state chaklama sumdo na khopui sipai council tanemo kokang mi pui tan le chaina ti tan puwa mun pui mo zet kokang rama an khopui ber lau kai khopui chu MNDAA ten tuna chuan lau kai khopui zongjong an control vek theya
kong kapui palinei phungji purang tlang chunga sipai camp poimo zet chu MNDAA ten anbeya anti chevek theito ti hriatani hemi la ukai khopui phungji purang tlanga sipai camp he December ni thumjing lamdar somle achan ve tangin MNDAA te chuan anbei chana nilengin na satakin anbeina in munrem lutuk ani wangin Burma sipai lamte hi anchang theile a zan kho thim thleng puwa anlak theilo wangin MNDAA te chu anhung tolle ta ni chumi hnuwa MNDAA te chuan anbei dan le ruam handan an ennon le veka na sataka in bua seina an nei hnuwa December ni li jing lamdariat vela anwa beinon le a December ni li chona po na satakin anbeina in MNDAA te chuan an la thei chuang lawa ani thumna December ni nga chona laukai khopui tungching veng pon lam laukai khopui fia taka mu theina chayin tang siayin tang kong kapui pali nei tang chunga sipai camp pui chu MNDAA ten har satak chungin lotling takin anla theivek ti hriatani MNDAA in hemi kong kapui pali nei tlang pui anlak the hi chuan la ukai khopui anlak na tora tangkai zetani a laukai khopui hi ol sam takin anla theito don ni in amuna in don lambuai pui tu te chuan an soi kyot mi bial le namkham biala Burma sipai camp pani TNLA ten anla thei sipai tam tak an tlan chuaka silai somni pathum le ral thuam dang tam tak an lak sak San State saklama cha angram chung kyot mi biala namkham biala Burma sipai pani te chu TNLA ten lu chilin an beya an lak vek thu TNLA chuan thu chua an siam December ninga zandariat vela khan kyot mi biala maini lung Burma sipai chu TNLA ten lu chilin anwa beya na setakanin ka mek line Burma sipai lam thile hliaman tamwangin an kem chwa sanin an tlan veka he maini lung Burma sipai tanga 80mm ral thuam lian 60mm ral thuam lian silai som panile ral thuam dang tam tak an lak sak thu TNLA chuan an thu chua an tar lang ti chuan December ninga zandar som pani vela namkham bial chunga maini wi Burma sipai campo TNLA ten lu chilin an varuna an lavek thei maini wi Burma sipai camp hi camp puitling takani a thataka sakani wangin TNLA ten ol sam takin an la theilo operation 1027 mingin December ni ni chuna tangin an beichana nili chungna satakan be nuwa December ninga a sipai camp vain an la theiveka maini wi sipai camp atanga 60mm ral thuam lian hotelin silai som bom chi sang sang le ral thuam dang tam tak TNLA ten an lak sak theiti hriatani TNLA ten Burma sipai camp pani anlak bel nen operation 1027 antrantir October ni somni pasari tanga December ninga thleng TNLA chuan anram chunga Burma sipai camp somnga pathum anlak sak vek to ani